Go saenile tumalano ya lefatshe ya dingwaga di le 10 go ya go di le 20 le batlhagisi ba ba ikemetseng ba motlakase ba le 4. Tumalano e latela moraga gore moporesidente Cyril Ramaphosa a dire boikuelo go batlhagisi ba motlakase go tsibogela mathata a naga e lebaneng nao a motlakase ka bonako. Setheo sa motlakase sa re tumalano e saenilweng gompieno e ga ikitla e ja mo dikgetseng tsa maAforika Borwa. Go dumelwa fa tlhagiso ya ntlha ya motlakase e tla nna mo dikgweding di le 24 go ya go di le 36 tse di tlang. We estimate that the first electricity will be generated within the next 24 to 36 months. I know everyone in South Africa is impatient to see an end to load shedding, but unfortunately these projects do take time. Tumalano e tla dirisediwa kgwebo mo diteisheneng tse pedi tsa motlakase kwa Mpumalanga, mme seo se tla nna le tlhagiso e phepa e neelanang ka dimegawatts di le 2,000 tsa lenane bosetšhaba la thebolelo motlakase. We look forward to working with these developers to accelerate approval processes, land zoning processes, so that we can remove as many obstacles as possible. I think it's in the national interest that we do so. Eskom ya re go tla dirwa dikgokaganyo tsa motlakase mo dikgweding di le 24 go ya go di le 36 tse di tlang fa go santse go letile go atlanegisiwa ga tikologo lefatshe ga mmogo le melawana e mengwe. It's safe to say that it's at least 2,000 megawatts, which of course goes a long way to filling up the 4 to 6 gigawatts that Eskom has been saying for the past 3 years or so that we require. Eskom ya re ikaelela gore bola mafatshe a mangwe a gaufi le diteishene tsa yona tsa motlakase mo go na leng tšhono ya go golagana le batlhagisi ba ba fetlang motlakase ka phefo kana ka marang a letsatsi.